samozřejmě, jak se máš po dnešním tom krásném vystoupení, co si povedlo? Super, mám sa veľmi dobré. Teraz sme vydávali nový single, čiže je to všetko také rozlietané, plánujeme promo a tak, ale nejak super. Jo. Jak se ti povedla vlastně, nebo jak si přišla na tu novou písničku, co máš vlastně vytvořenou? Feel the Breeze, tak tu sme pripravovali počas 3 mesiace a túto pesničku som dostala priamo od nemeckých autorov, pretože nemecké vydavateľstvo si vybrali túto pieseň, ako som naspievala, aby sa vydala v Nemecku. No a spievali sme ju, natáčali, aranžovali asi 3 mesiace, robili klip a po pol roku v podstate je v takej verzii, ako je teraz. Jezdíš do cizenej, líbí si ti tam? Jasné, veľmi sa mi tam páči, ale predsa najlepšie doma, čo pre mňa je v Čechách teda. Je tam daleko více těch jakoby zpěváků, teda ne zpěváků, jakoby daleko více fanoušků než třeba v Čechách, nebo? Ja si myslím, že je to tak vyrovnané, tak v zahraničí ešte len začínam, takže tam v podstate sa iba dostávam do povedomia a v Čechách na Slovensku som taká viac zažitejšia, čiže tak, ale bola by som rada, keby sa to postupne rozširovalo aj viac do zahraničia. Děje se teď třeba, že když chodíš třeba, nevím, někam na nákupy, že každý chce podpísat takovýhle? Víš čo, vôbec nechodím na nákupy. Radši, máš to vidieť. Ale nie, tak ja som taký človek, že nakupovať oblečenie moc nechodím, lebo väčšinou ho dostanem a jej sa vždycky niekam ideme, takže je to také v pohode. Jo. A co chystáš ešte do konce z toho roku? Do konca roku chystáme promo v Nemecku, takže cez leto budem tam jazdiť a promovať nový single. No a potom na podzim a na zimu by sme chceli robiť nový song. Popri tom koncertovať a tak klasika. Který, jestli môžu vedieť? Tak rozhodujeme sa teraz medzi rýchlým alebo pomalým, takže ešte je to v takej fáze príprav. Doporučuju pomalou. Pomalová názva, ona je taková lepší a dá se líp poslouchat. Jinak, jo, já nevím, na co se ještě tak nějak zeptat. No, to by bylo asi všechno.